Ti trebaš kontent, ti sad žicaš da ti ja stvaram kontent za džabe. Idemo kod Luke malo. Iznenaditi ga sa krafnicama. What is that? Fucking donuts. Znači debil ono dođe iz Srbije, da ide mi dat poklon i onda ne upali vlog još. Yes! Kakav si to youtuber, Luka? Kakav si ti to youtuber? Razmišljaj ono! Jesam. Da, stari moj, fuck yes! Siko ono, stari moj, to. Stari. No problem. Hvala ti puno. Ok, Google. Search gay porn. Nemoj! Fuck! Karma is a bitch. Jel snimaš? Snimam, ajde, samo pričaj. Halo? Uglavnom, sad smo... Ajde, prije, dobro prije, ajde snimam, ok, pričaj. Uglavnom, sad smo trenutno na adventu. Idemo prema Submarinu da probamo neki winter burger. Na fuliranje. Nemam pojma, imaš šljive. Varenice moraš pod hitno. Ne čuje se to, izrezat ću to u Jako se čuje, postu. ne možeš izrezati, ali ne možeš, razumiješ, ne možeš. Bok, Luka. Evo. Vodim vas na čarobnu frulu. Luka. Kaj imaš u džepu? Znači jedino ovaj debil, kripov, mrtvi, retardirani koristi fucking Google Assistant. A ne, vidi se broj. Pa da. Ovak. Sada se ne želi javiti. Ali prestani koristiti fucking Google Assistant. Zašto? Zato kaj nisi fucking poslovni čovjek. Ok, Google. Jebote taj Google više. Stivo. A, fuck off. O, jesi skuđao da ne funkcionira baš? Ovaj vlog će biti na opačke, stari moj, cijeli, znači snimam ga već 2 tjedna. Na vezi. Da su stvari popiknemo. Danas smo u Karlovcu. Idemo biti sportaši. Igrat Fortnite. Hello! When not spawn. Došli u 3 ujutro doma, nema veze. Di si Beki? A mi smo bili tak mirni onak, imali lijepe razgovore. I mi smo bili mirni dok se para grizao. Je bio hule. Fuck! Blaže laser fokus, gledaj ga. Yes! Ko je odlučio se pojaviti na fucking lanu u Karlovcu? Pa nisam gamer, Fortnite gamer, da onak budem tu od 7 ujutro, ono. Znači, šanse da smo 13 su jako... Htio bih da budemo 12. Ako prođemo ćemo biti 12. A ne! Listen here, you little shit. Nismo imali sreće. A zajebam. Zagrijavali. Morali smo odmah igrat. Nek si se i popio krušovicu, jednu, Jednu. 2, 3. Ako sad dropam više od 10 kg, ako prođem i dropam više od 10 kg, u prvom gameu dođe do prija. Ja te kupim gajbu krušovica. Ozbiljno? Da. Ako dropam više od 10 kg u prvom gameu? Da. Čekaj, to u sva 3 game samo? Ne, u prvom. Sad sam actually nabrijan i sad će biti ono anticlimactic, nismo prošli. A ako niste prošli, ti meni moraš kupiti Red Bull. Ti si njemu dužan game. Okej. Može? Dobro, mogu uzeti taj deal. Može. Kako će mi jedan lijepi Red Bull sjest? Možeš se samo nadat, ali isto toliko se mogu i ja nadat svom prolazu. Neke tako... Jesam... Sam 200%, 1 kroz 1 smo 13. Odi vidi, odi vidi. Desno. Aha, jebote, ale... A dobro, bilo je za očekivati. Jebi ga. Mi smo 7. Ej, Jurki, niste prošli. Ozbiljno? Da, 15 ste. Da. Jeste spremni? Bravo. Još.
Idemo u Švicarsku, idemo se nokautirati.